Assalamu alaikum ardaqlı Oşqo'nun qadırlı qattalıqçılar amansızlar. Bugün 2021 жылдың 27 fevralı olup qaldı. Biz Karavan mal bazarındayız. Karavan jergesindeki bugünkü bağlar qanday болады? Bizning kanal menen çoğu görüңüzдөр. Çıgarılışımızın başında ele uşul alıngan erkek torpaqlar, buqa torpaqlar turалы malumat berебиз. Mına birincisi qancha oldu? Birisi 53'ler. 53.500. Bulça ortada olsa. 52. 52. Bunisiçi 53. 53. Bular baqqanım. Ençige mындай жақсы torpaqlar alınıptır. Uşular menen çıgarılışыбызды, bugünkü çıgarılışыбызды başlayız. 50 mingden. Ja, bu yoqda aytdi же senalarini. Alып satarlarla qimmat ayta beradi. Бұл жерде да баа болуп жатат. Qancha oltat бұл эми? 45'e 200 som koy ver dedi. Tamam koy ver üstüne verdi oldu. Şanda 44.800 baha berip atам. 44.800 som baha berip turuşat eкен. Uyalğandan veriyorsun. Бұл erkek torpaqta baha болуп турат. 38.000 som учурда baha berишип жатат. 40 mingge berem dedi. Эми булардын да бааларын сурап кетебиз. Булар канчадан берилбеди? Берилбеген. 46'dan sola kılıçta. 46'dan berilmedi. 46 ming somdan berilmedi dedi bularda. Bul kançaga geldi? Kançaga bermediniz? Bu şunu 44 minge 44 ming somga bul berilbeptir. Buqaların erkek torpaqlarının qatarında az bulçu bul qaşqa. Ala 50'ge geldi be. 50 ming somga berilbeptir. Kança pitdi ol? 45'ge? Bu 45 ming somga alınıptır oşunda. Bul dağı erkek torpaq eken 34 ming som baha berip turuşat. Kim oldu da şu buka? 4'ünü de qaytıb qoyarın, 44'ünü. 44 ming somga alınıptır. 44 ming som alındı mına. Mına urmatlı görüşçüler bazar abdan kızıp жүрүп жатат. Bugünkü bağlarda Oşqor kanalı bizning kanal menen çoğu akırına çeyin görüңүздөр urmatlı görüşçüler. Sizler kommentariyge жазган жанлыктарды тартып көрсөтүшкө аракет кылып жатабыз. Эми мына жашыраак эркек torpaqlar, жашына жетип жетелектер эркек torpaqlar экен. 6 айлык. Канчадан эми ушулар баалар? 35 миңден берилген, сатылган канчадан саттыңыз? 30-31 миңдин тегерегиндеги эркек torpaqlar экен булардын. Бул жерде тизилип турат, 3, 5, 6 баш экен. Мунун баасы канча экен? 30 km var. Bularda 40 ming somdan 80 ming somga juğuna sırap jattır. Verilmedi bu 80'ge. 80 ming somga beribeptir. Bul jerde satılıptır. Kançaga ketdi şul? 28'ge urgaçı erkekpi? Urgaçlar bor 28 ming somga satılıp ketdi. Bular da urgaçı bu. Urgaç torpaqlarının qatarına gelip kalıpız. Kançadan hem buların bağları? 30 mingden dep 28'ge biröv satıldı hazır. Bolup жатқан realde bağlarda көрсөтүшкө аракет кылабыз урматтуу көрүүчүлөр сиздерге. Бул torpaqta баа болуп турат, ургач torpaq. Канча берип атасыз буга? 33.200 33.200 som baha berip turat eкен. Bul torpaqı 27.500 som bazarı baha beriptir. Ve berilbedi deyse. Urgaç torpaqı bu? 25 ming berip turasız. 25 ming som baha berip turat eкен. Kervandı boyu bulup Abraham eken. Olgan buqaların qatarına gelip aldık. Kança jaş eкен ha? Yaş kaçta turda?
97 ming baho berip turasыздар sizler. 97 ming uçurda baho berip turuşat ekan. Bul buqa erten menen 96 bergen. Oşo oydan çıgılak ki. Jaş kança bunun hem? 2 yaşarın tegirегенде buqa dedi. 96'ga erten menen surap tur bazar. Bul Allah satılıp tur ala buqa 107 ming dedi. 107 ming so'mga shul buqa satılıp tur. Bazar bugün ört çata. Reklama qancha taqasan uyga bor? Bul buqada satılıptır. 103.500 so'mga satılıptır. Mına buqa bagılgan etli buqalary dagı görsetip keteli çıgarılışыбызda. Bazardın aldı satılgan buqa 120 ming so'mga satılıptır bul buqa. Yemi bodo mallarının katarına gelip kaldı. Bu boğazlı kısır bu. Kısır. Etti bu. Kançaga geldi mi şunca kançaga berbediniz? 70'ke berbey turasız. 70 ming so'mga berilbeptir. Bu eti var uylarının katarına gelmiz. Mına hurmatly görүүчүлөр, karavan bazarına ma Galiştin uylары kiriptir. Süt bagытындагы. Kançan tuğanı yemişil? Kunajın mı? Jaş kunajın eken tuğlek. Boz bu şonda, ja kısır. Endi koydu. Emi koyuldu. Basın kançada ota sen buluydun? 160 ming so'm kemi var. Kançaga berbediniz? 143. 143 ming so'mga bul kunajın berilbeptir. Süt bagытындagı. Paroda uy. Fermerlerge şunday eme izdep жаткандарга paroda uy izdegендерге номерин, эсин номерин айтып өтсөк 555 мин 040503 номери менен байлансаңыздар болот урматтуу көрүүчүлөр. Чоң экен, бою дагы кунажын деди жашын. Жаш кунажын экен, 1 ай болуптур коюлганына, букага коюлганына. İzdesеңиздер эси менен түз байланышыңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бұл жерде да мына қара уй. Бұл боз бу кысыр бу булуй? Боз. Канчаны туган үйем? Экинчини. Баасы канча экен? 90 миң. Канчага келди? 85 миң сомго берилбептир. Ем бұл санының да баасын билип өтөбүз. Канчаны туган уй бул? Экинчи баласы. Экинчи баласы торпогу? Баласы өгүз. Эркек. Ем канчада атасыз баасыны? 115 миң деп атам. Канчага бербедиңиз? 107'ge beribedi. 107'ge berilmedi. 115 ming dep turat eken. 107 ming so'mga berilbeptir. Sağın uyların bağlarını suraganlarga bul uy bağ bolуп турат окшойт. 116 ming so'mga satılıp tur. Kançаны tuğan eyen bul? Ekini. Жақшы саны екен. Бұл үйді бау алып тұрған. Қанша олып атты әлі бұл азыр? 122 миң кылды үкә. 122'ye vermediniz mi? Bişkek malı. Bişkek Alatoğu. Alatoğu. Tırpa erkek pırgaçı. O erkek tırpa bugün 5 gün oldu. 5 gün. Kançada otası özünüz? Akçasını 140 kan vardı adam. 140. Sütü köp. Sarı keçke mi? Bir çelek sütüge cevap da koyun. Hazır bu. Sarı keçke. Koyan bir sözüm var. Al uşunday uy izlegenlerge esinin telefon numerini da 0774 menen 81 10 85. 81 10 85 numara menen baylanışıyoruz. 706
Da jelinleri dağı bir çelek sütke жооп dedi. 706 mı? 0706 menen 32 hı 27 58. 27 58 nomerlerge qayerle öğretkensizler. Sen tatma ben. Muna mınday tartып koy dedi. Mana aykan bolar. Demine. Aykan da tatып koy. Koy. İşte onda bir görün. O tushib koy. Benim oğlum yok. Tez qavardan chiqatdimi? Ana Imarali Ömürbek. Ana ikkita turpog'imni nima ikki o'g'izimni olib chiq. Uyingdalar shuncha demay. Imarali Ömürbek olib chiqsin. 90 ming deydi. 90 mingga olmaydi onu. 85 ga oladi. Mana sog'on mollarni ham bunday qilib qo'yadi. Ayak o'tin aka. Ayak o'tin. Ayak o'tin aka. Ha sütünü koyuyorsun karan. Kaymak alacağım mana. Kaymak alacağım. Oncadan törtten aşağı sayıveradi, ayı uyuyor. Ne sayıveradi? Bu başın koyuyor. Abul sağınıydağı alınıptır. Koy. Kança alındı? Kança alındı? Kanç 97. Torpağı. Buna erkek torpağı menen eken 97 ming so'm alınıptır. Bu kayra satılabı hem? Qishliqqa sotiladi. Bu bozuy 72 ming so'm alınıptır. Buna bozar eken, bozar bağlarını. Görüңүздөр, salıştırыңыздар урматтуу көрүүчүлөр. 2 ayda туй бул. Ненче алынды? Канча чыкчырлар эми булар? Ошондо 4 диш. Баалары кандай булар? Уруктукабы? Пародалар кандай эми? Арашан пародасындагы кочкорлор экен. Баалары кандай болду эми? 40-35тен берилбеген бааларычы. 30'dan berilmedi. 30 ming so'mdan Qasım mına at pazardan Qo'chqor bozorga o'ttir berilibdir. Üçü 80 ming so'mga berilibdir o'shanda hurmatli ko'rish. Bu quyruqli qo'chqorlarni da bilsek, qanchadan keldi buna? Uşul qarasi qancha berilibdi? Qancha? 10. Bıçma ekan. Bıçma qo'chqorlar ekan. 10 ming so'm o berilibdir uşul. Бұл жерде қозылу qo'ylar turadi. Bular alındı же satılabı? Qo'zlar cho'ng'ayib qolibdir, ha? Hem qanchadan ekan shul qozulu qo'ylar? 20'dan kam bor. 20'dan satıldı mı? Yo'q, biroz. Qanchadan berdi bozor? 16 mingdan berdi. 16 mingdan. Turishi nelar? Döngüçü 16 ming so'mdan bermedik dedim. Görüңүздөр. Yaxşı çoğun qo'ylar ekan. Qozulu qo'ylarning бағаларын сұрағандарға, qiziqqanlarga 16 ming so'mdan berilibdir, 20 ming so'mdan deb buna esi aytib turadi. Mına qo'zilar ham qanchadan berilibdi shular? 10'dan. 10'dan berilibdi mi? Hem qancha? Bunalar qo'z ekan ha bu yog'i. Birdeyli qo'zilar. So'yishbop. Çoğunraktarichi? 12'den. 12'den. Aytgan bağınız benim ol, siz satılışı bu, berilişi, qo'lga tiyishi bularning, mına qo'zi qo'chqorlarning bağlari 10 ming so'mdan ekan, qo'lga tiyer ele. Çoğunraktari olsa 12 ming so'mdan dedi. Qatar qilib, jele qilib baylab qo'yishibdir. Buna qozulu qo'ylarning бағаларын 20 ming so'mdan kemi var deb turadi bulardan. Qo'chqor bu qozulari? Biri urg'och, biri qo'chqor. Qanchadan beribedingiz ham shuni? Berilmagan bazı. 16'dan 16 ming so'mdan beribedik dedi es. Buna ulaqti echkining bazı 9 ming so'm kemi var ekan, buna ulag'i menen. Qanchaga beribedingiz? 7'ge. 7'ge berilmedi mi? 7 ming so'mga berilibdir shul echki ulag'i menen. Bu ulaqtarni da bahosin bilamiz. Qanchadan berilmedi bu ulaqtar? Har qanday bo'ldi aka. Berilmagan bahosi.
3'ten 3000 so'mdan berilmeyaptır bular. Ulaqtar qanchadan hem? 5000. 5000'den berilmegen bazı. 4100'den beri. 4100'den 4100 so'mdan berilmeyaptır. Bularda ulaq bazarın jarım esilerdi bu bazar. Qanchadan hem? Eng arzani qancha? Arab tilida men qirqa yuradi kezdan. Eng arzani qanchadan? Sana 3000'den. Mana 3000'den, başqalar qancha? 3,5 ming kim bor? So'raylik. Mına hurmatly görүүчүлөр, mal bazarı tartıp жүрüp, mına veterinar bizdin vrachыбыздардан да, vrачтын да кеңешин алып коелу, жаз келатат, мындай азыркы убакта кандай дарыларды бериш керек малдарга, витаминдер, ошондой эле кайсы оорулар чыгуу, яшыр оорулары деп жатасыздар. Vrачтын дагы, вет vrачтын дагы кеңешин алып кетели. Мына баштадык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизден эми суроо, азыр мына жаз келип калды, базарларда оорулар чыгып атат дейт да. Ушул кайсы оорулар чыгып атат сиздерге келген маалымат? Малдардын арасында кээ бирде аз-аздан жашыл оорусу чыгып калса, малдардын азыр базардан базарга көп миграция болгонунун себебинен. Если жашыл болуп калган болсо, малыңар эмеден ошо участковый ветеринарный врачтарга жолугуп туруп, ошону сразу тактап диагнозун коюп, дарылап сакай ичиш керек. Неге дегенде жашыл оорусу тез-тез малдан малга жугуп кетет. Анан малдарда уже жазгы эмдөөлөр башталды. Өзү вет врачтарыбыздар жолугуп туруп, жакында карасанга, яшырга вакцинация башталат. Ошону кылдырып алыңыздар. Анан ичидеги малдардын боор курт, ичек курт, өпкө курттарга каршы дарыларды ичишиңиздер керек азыркы убакта. Азыркы убакта. Анан яшырга кайсыл дарыларды колдонулат азына көрсөтүп кетсеңиз? Баягы бизде окситетрацинол деген дары бар мындай. Ошол антибиотик. Составда окситетрациклин 20%. Ошол заматта жашыл болгонун билген болсоңуздар, ушуну сайганыңыздар жакшы. Бул сайлабы? Торпокко бирөө 10 грамм кетет, кунажын болсо экөө, уйга 3 кетет. Анан көп эле сакай бербесе 3 күндөн кийин 72 саатка десет калат, 72 сааттан кийин дагы ошол эле дозада сайып чыгыш керек. Анан энди Кудай сактасын жашырдан яшырды сакайтса болот. Анан буну мындай малдардын ичек курттарыга, боор курт ичек курттарыга муну ичиргениңиздер жакшы. Составында альбен ивермеги бар. Ошо Аралаш экен да бул. Бул экөө 2 в 1. Ошондой ичиргениңиздер жакшы. Койлорго мындай биркаларыбыз бар, ошо биркалардан койсоңуздар. Уйларга болсо, уйларга өзүңүздөр вет врачыңыздар бирканы басып беришет. Басып берет. Өткөрүп берет. Уйларга өзү вет врачтар басат, койлорго сиздер Койлорго өзү элдер өздөрү басса боло берет экен да. Анан мындай витаминдер бар российский. Серокормовая деген. Ар түрдүү жүн жей берет, козу эмелер, ошолорго да жемге кошуп бергениңиздерге жакшы муну. Бак, Эмеде чыккан бул жашыл дарылар эмне ушулар? Жашылдарлар булар составында азыр биздин дыйкандардын көбүнү акчасы азот, селитра, мочевина, калий, фосфор алабыз деп дарактарга ошону көп акчасы кетип калат. Ошого биз Россияда мындай составында азот, селитра, мочевина, калий, фосфор, марганец бардык дарактын витаминдери бар да астыга салынат. Ушулардан келип койгонбуз азыр эже. Vermek arasağızlar bu yerde 1 minut sizlerge айтып берсек, мына дарактын жагында өтүрүм. Бияктан. Дарактын азыркы состояниясы мындай болгон болсо, мына салганга чейин тамыры слабый, азыгы жок болот. Муну салганыңыздардан кийин 20 күн, 1 айдын ичинде тамырга жетип барат, тамырыны күчтүү болотса, дарак өсүшү жакшы болот. Саргайы оорулары, саргайып кеткен баягы фунгицидный оорулары жок болот. Акчала баягы селитра, мочевина, амофос салгандан көрө мунун таасири өтө жакшы болот. Берки минеральный удобренияга караганда мунун таасири жакшы. Таасири жакшы. Бул мисалы үчүн мынабы Канча литр бул жерде? 3 тоннага. Буну азыр 450-500 сомдон болот булар. Көп 400, анан да арзандатса болот. Бул 100 түпкө жетет. 100 түпкө жетеби? Если дарагыңыз азыраак болгон болсо, мынабы 30-50 түпкө жетет. 50 түпкө чейин жетет. Алма, гүлөс, шаптолу бардык дарактарга. Бул дыйканга экономичный арзан түшөт и главный Bunu efekti öte жақсы болуды. Bunu 5-6 жылдан бері işletir. Buna bizde Kadamca öğrenide bagbançılık
өнükкен, ошолор көп иштетип уже испытаниядан өткөн. Испаниядан өтүп, ишеничтүү. Ишеничтүү. Кудай кааласа бул Новосибирскиден келет. Муну биз 5-6 жылдан бери иштетебиз. Эми сизге мындай ветеринардык ушундай айыл чарба багытында суроолор болсо, номериңизди дагы айтып кетсеңиз, сиз менен түз байланышсын, кеңештериңизди алсын сизден. Биздин телефон номер 0773 03 03 57. WhatsApp'ta ушул номерде бар. Ар дайым сурап, суроосуна жооп бере бересиздер. Зарыл болса кечеси дагы звонок кылса айтып бере беребиз. Мал боюнча, багбанчылык. багбанчылык боюнча. 30 жылдан бери ушул адис болуп иштеп атабыз. Болтур, сизге дагы рахмат, ишиңизге ийгилик. Мына жакшы ойлоруңуз менен жакшы эмелерди бөлүшүп өттүңүз биздин багбан фермерлер менен. Саламат болуңуз сиз дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чыгарышыбыз соңуна чыгабыз. Вет врачтын дагы кеңешин алып өттүк. Саламатта калыңыздар, лайк басып биздин каналга бөлүшүп коюңуздар.